Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya ku busy blind of course mhli ta khayela la IGP the caterpillar man of war. No, of course ngata ikhe ngulinka na Dr. Joy Shirimane. Yeah, so kasi of course rati 2 ta December Dr. Joy Shirimane of course va fika va humesa a clip yo karhi very wedding time clip ya kona. Unfortunately la ka Masati a hi vekelangi reason ya swo copyright issues. Copyright issues it means guys ku ri sembera already registered mani twisanya register already se ri kona online ma vona mhaka ya leswo swi fika swi vangela mina a problem on my channel due to copyright issues very swi hi vulaka swona leri loko ho ve khe hi endle a video ku hama leyi nga ta endliwa total mara hi nga kota ku va hi vekelanyana xitlipanyana ka kwala ka within this video leyi yo ka yi nga ri that official vele so endzhaku ka sweswo of course hi fike hi vona man of form a fatsela ku ni ndi a va risi tihomu kumeno music ivi a hleka henzi kwalano so of course hi ta hi khe hi tela a video clip ya yena vele leswi hi telaka ngopfu swona so a hi pfuli ku ndleka yini man of war ma hi vona mhaka leyi ni vulavula hi yoku vanhu a va khomi swigiya va xa tihomu va risa yeah, ngomu ka mi nga ri ku landzelela ti-videos leti that's what's really important to subscribe ka Master T. Previously Jimmy the Caterpillar man of war a fika chingela Dr. Joy Shirimane a ku yi fike ya risa tihomu which was cold ku lela ntiyiso it was very cold leswi a kombisa swona a ku yisiwa ka music and stuff like that wona mhaka leyi so i refera ka yona kwalano hi yona clue ya kona hi swi tiva ku i refera ka yo kwalano okay u ri kusukela va nghenelelenyana ka swa tipolitiki madala hayi a swa handli swona hambileswi a nga deputy president kwale ka vandla hayi leswi swa ha ri swona leswi mani nga swi tivi so as we already know ku Dr. Joy Shirimane of course va kumeke va joyina vandla ra AADP it was official very i swilo leswi nga endliwa swi va official a hi swi report na kwala ka Master T so ku yi Jimmy the Caterpillar man of war i ri yi ri deputy president kwale ka AADP ni ku mina okay ku ri hambi vo mo ringeta ku cincacinca vo Sanna Marina swingoma swa khale mi tlokolela a ni vo swi pfumelani mi ritaya mi ku na nhlamba mana hayi no man hayi i cinca swa phela a ku na nchumu hayi leswaku ya leyi promotiwaku yo leyi nga tshembiwa yona i nga teki ngoma leyi u nga yi tshembangiki yi yisa vanhwini ku ri hambi mo ringeta ku edita micato ya ku saseka mi edita a ku na nchumu a ku hava something new there so yeah loko hi twa la of course that track ya swi twa ku yi directiwe ngopfu ka swa micato and like even leswi yi chayisaka swona like yi na sound yaliyana ya vapedini i vapedini ya hi vona va chayisaka this type of sound and stuff like that swi related ngopfu na sweswiya na mhaka leyiwa yeah so ya yona yi directiwe ka switepe ya twala it's a wedding and stuff like that so of course man of war i ri leyi va nga tshemba yona a redzi we never know ku rala ntiyiso so hi side ra Ben Mayengani of course a ku humesiwe magic leyi a hi twini ku a yi na power swinene even then a tlha humesa na leyin'wana yo a Johnny Kulu hambi swi nga kulu ku va kha ku ya vanhu and stuff like that so leyin'wana a hi swi twa ku ya phewa leyin'wana yi va yi na power so a hi tivi hala ka Dr. Joy Shirimane kumbexana vo vona ku followa the same method na yo ku ta tlhe ku humesiwa yin'wana vhele leswi swi nga ta yi kha swi twala ku vhele ya a ni ma ni twisa ku ni ri yini vhele ma vona mhaka leyiwa guys redzi ku hava so yini na ku ri ngoma nyale xa majinja cake xi vhete xa vavisa mkhulu
ya tsutsuma ya cinca swa vasana marena yini koko yini mara hosi ay amukuseswa ka mele ku hina hikuva vana va retire mani ku ri vana va retire na chocolate bar lava ritayini baphindi va ritayini mhama ri kula this man of war wena loko i vula ku va retire a wu nge za i twa inani ti-new clips ta the album a hi rhwale ntiyiso wona you approach ku ri rivengo ra Ben Mayenga ni ku lula ntiyiso because if you can check his project ya 2023 a yi ba swinene va a swi bi a ti ri kona kwalani va lombalombana makhisimusi it was a strong project in overall loko ze ku huma ti-tract nharhu to hisa it's a strong project so man of war a yo vula vhele hi ku yona yi na rivengo towards Ben Mayengana and stuff like that mara mhaka leyi so hey sweswo a ni tivi guys mi yi twisa ku yini clip hey nkoku very mina as master T I won't say for now ku ni twisa ku yini but you can ma comment ku mi yi twisa ku yini very tanihi veke nkoka ka background you can listen hi ku very ku le ka beef man of le ka beef so kumbexani maybe n'we mi nga mi kha mi hi twa differently I don't know you can comment ku mi yi twisa ku yini va jojomaleka va ritayini i ta mi rhamba gagashi wa rhamba na ti-legende musi tshikani ka swin'wanyani kahle mani twisisi ku ndleka yini I'm so very disappointed ni nge sina hala ku yingisela na album ya nchumu yes sina yingisela na album ya nchumu so kahle men of nako kwala Africa they are using the same approach ko kwani vhele loko ndzi ni repeat swilo guys swi nga ze swi bora yes ku twi clip ya liya out of the album ku vheta ku judge ku haswo ku album a yibi so unfortunately as Master T I won't judge for now vhele the clip and judge mina na ku twa album loko yi helerile so mta mi kha mi khometa ku mi swi twisa ku yini mina na hela kwala very ndiyanda heta men of loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe Fammi come,